buri mwaka ku isi yose abagore n'abakobwa miliyoni 42 basamye inda batifuza bahitamo kuzikuramo. Miliyoni 20 muri bo, ni ukuvuga hafi 1/2 cyabo, bazikuramo mu buryo butanoze, ahanini bitewe n'uko amategeko atabibemerera cyangwa se bitewe n'ikibazo cya mikoro. Muri abo bose ibihumbi 68 muri bo bakuramo inda zirabahitana. Ibi ngibi bihindura gukuramo inda mu buryo butanoze imwe mu mpamvu za mbere zituma impfu z'abagore bapfa babyara ziyongera. Muri make, gukuramo inda mu buryo butanoze byihariye 13% by'ababyeyi bapfa babyara. Mu babyeyi barokoka igikorwa cyo gukuramo inda mu buryo butanoze, miliyoni 5 muri bo zibasigira ibibazo by'ubuzima bamarana igihe kirekire, cyangwa se bikababira ubuga bwa burundu. Wagize neza kutwumva. Hano ni kuri Isize Official TV. Ibuka kumanuka hasi ukana inzogera, ukore subscribe, ukore share, ukore comment. Amategeko, iyobokamana, umuco, impamvu za politiki, izi ni zimwe mu mpamvu z'ingenzi zituma abagore benshi bahitamo uburyo butanoze bwo gukuramo inda. Iki ni ikibazo gisa n'ikigabanyije isi kabiri. Mu bihugu byinshi amategeko ahana umuntu wese wakuyemo inda, kubera ko bavuga ko ari icyaha cyo kwica. Ku rundi ruhande, hari leta n'ibihugu ndetse n'abantu ku giti cyabo bashyigikiye abagore n'abakobwa ko bahabwa uburenganzira bwo gukuramo inda, kandi bakoherezwa gukuramo inda mu buryo bunoze. Bitewe n'uko ufata icyemezo cyo gukuramo inda, ababona ko hari ibibazo byinshi zamuteza nivuka. Mu Rwanda, itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange ryasohotse mu 2018 ndetse no mu iteka rya Minisitiri w'Ubuzima ryo mu 2019. Gukuramo inda ntago byemewe. Ingingo ziteganya kutaryozwa mu mategeko icyaha cyo gukuramo inda biri mu ngingo y'125 n'126. Mu Rwanda, gukuramo inda ntabwo ari ikintu umuntu wese akora ko yishakiye. Itegeko nomero 68 ryo ku 2018 ryemera umugore gukuramo inda gusa iyo yasambanyijwe, iyindi iterwa n'uwo bafitanye isano, iyindi ishobora guhungabanya ubuzima bwe cyangwa umwana afite mu nda. Dr Diane Gashumba, wahoze ari Minisitiri w'Ubuzima mu Rwanda, yagize ati: "Ntitwakwemera abantu gukuramo inda uko bishakiye, ariko tugomba kurinda ubuzima bw'umugore igihe ahuye n'akarengane cyangwa ibyago." Mu bihugu byinshi na USA, Ubufaransa na Canada, gukuramo inda ni uburenganzira bw'umugore, ariko mu bihugu nka Poland, Uganda n'ibindi bihugu, ibi bifatwa nk'icyaha kandi gikomeye. Dr Lena Wen, umuganga w'abagore muri Amerika, yagize ati: "Uburenganzira bwo gukuramo inda si politike. Abagore barenga miliyoni 7 buri mwaka bakuramo inda mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ibihumbi 22 muri bo buri mwaka barapfa." Mu myemerere, gukuramo inda kenshi bibarwa nk'icyaha. Abakristo benshi babifata nk'ubwicanyi. Islam ubwayo nayo ibifata nk'ibihabanye n'irage ry'Imana. Papa Francis yavuze ko gukuramo inda ari nko gukodesha umuntu ngo yice umwana. Ntacyo wabisobanuraho. Mufti wa Uganda, Sheikh Shaban, yagize ati: "Gukuramo inda ni ukwica ubuzima Imana yari yaratangije, si iby'abantu bakwiye kwihitiramo ubwabo ngo babikore." Abagore benshi bajya gukuramo inda kuko batabafitiye ubushobozi. Iyo babikoreye mu bwihisho, batekereza ko hari byabasiga indwara nyinshi: imvune z'inda, gutakaza ubushobozi bwo kongera gusama, ihungabana riremereye cyane. Dr Jean Baptiste Murekezi, umuganga w'indwara z'abagore mu Rwanda, yagize ati: "Twakira abakobwa benshi bagiye gukuramo inda mu rugo, bagakoresha ibintu bikomeye birimo amazi ashyushye, imiti itemewe, ndetse benshi muri bo basigarana ibibazo by'igihe kirekire, bamwe bashobora no kutazakira." Ese abagore n'abakobwa bakwiye kwemererwa gukuramo inda burundu, cyangwa bigomba kuguma mu mabwiriza akomeye? Ese n'uburenganzira bw'umugore, ubw'umukobwa, ubw'umwangavu n'ingimbi gukuramo inda, cyangwa n'ubuzima bw'umwana? Ese ni icyemezo cy'itegeko, icy'umuganga cyangwa icy'Imana? Dr Stella Nyanzi, umushakashatsi wo muri Uganda, yagize ati: "Ubushake bw'umugore bwo kubaho uko ashaka bukwiye kubahwa nk'uko twubaha uburenganzira bw'abandi." Archbishop Justin Welby wo mu itorero Anglikani yagize ati: "Hari impamvu zikomeye umuntu ashobora kugira, ariko tuzirikana ko ubuzima bwose ari impano itagomba gufatwa nk'aho idafite ikivuze." Nta wapfa kuvuga ko gukuramo inda ari byiza cyangwa ko ari bibi, ariko buri gihe haba hari umuntu ubabara.
ukwiye kwibaza icyemezo wafashe. Iri ni isomo remereye rikenewe umuntu, ubushishozi n'impuhwe. Mu gihe umuntu akuramo inda akwiye gutekereza ku bumuntu mbere yo gutekereza ku bindi bintu byose. Mu gihe bamwe babona nk'icyaha, hari imiryango mpuzamahanga myinshi ibona ko gukuramo inda ari kimwe mu bice by'ingenzi by'uburenganzira bw'umugore. Abo ni imiryango ishinzwe ubuzima, uburenganzira bwa muntu n'iterambere ry'abagore. UN, umuryango w'abibumbye UN, binyuze muri komite nka United National Population Fund, Human Rights Council, World Health Organization. Aba basobanura ko umugore ashobora guhitamo igihe n'uburyo azabyaramo, ni igice cy'ingenzi cy'ubuzima bwe n'uburenganzira bwe. World Health Organization, aba bavuga ko gukuramo inda bigomba gukorwa mu buryo bwizewe n'abaganga. Amnesty International, uyu muryango uvuga ko kubuza umugore uburenganzira bwo gukuramo inda ni ugukumira uburenganzira bwe ku buzima bwe, ku bwisanzure n'uburinganire. Aba bashishikariza ibihugu kuvugurura amategeko akumira gukuramo inda, gutanga ubujyanama, ubuvuzi n'amakuru ku nshuro zose umugore abisabye. Umuryango Human Rights Watch uvuga ko gukuramo inda atari ikibazo cy'imyemerere gusa, ni ikibazo cy'ubuzima rusange. Kubibuza umuntu cyangwa umugore kubikora cyangwa umukobwa ko babikora, ibi bituma bajya mu kaga kuruta uko bari kubikora. Urugero, mu bihugu byafunze serivisi z'inda, uyu muryango Human Rights Watch werekanye ko ibi bihugu byiyongereyemo impfu z'abagore, ihungabana ry'imiryango, gutakaza icyizere ku rwego rw'ubuvuzi. Umuryango African Union, itegeko rya Afurika ku kurengera uburenganzira bw'umugore ryashyizwe hanze mu 2003, rivuga ko umugore agomba guhabwa uburenganzira bwo gukuramo inda igihe ubuzima bwe cyangwa ubw'umwana buri mu kaga. Ibi byose nk'uko twabibonye, imiryango mpuzamahanga ivuga ko gukuramo inda ari ngombwa ku bantu bose, ahubwo ivuga ko kugena igihe uburyo bwo kubyara bifasha cyane guhabwa ubuvuzi bwizewe no guhabwa uburenganzira bwo guhitamo. Iki hari igice kibanze cy'uburenganzira bwa muntu muri rusange. Ubaye uri umubyeyi, ubaye uri umujyanama, ubaye uri umuntu uwo ari we wese uri hafi y'umukobwa, umwangavu, ingimbi cyangwa umugore wifuza gukuramo inda, ese ushobora kumwemera ko akuramo inda? Igihe ubonye umuntu ugiye gukuramo inda, wamugira ihe nama? Wabikoraho iki? Wamuganiriza ute? Wamufasha iki kugira ngo ubuzima bwe bukomeze bube bwiza ariko kandi nta buzima bundi bwangiritse? Yibuka kumanuka hasi muri comment utanga igitekerezo, ugaragaza uko wabyitwaramo uramutse utwaye inda, uramutse uhuye n'umuntu ufite inda yifuza gukuramo. Ibi ngibi wabyitwaramo? Tubwire hasi muri comment icyo ushobora gukora.